Ki jingtawa pisa na ki kenja officer ne ki nongtre jong ki sorkar ya ki kontraktor ne ki riu paiba kajujia na ki por ha ki sorkar pa per kamtam ha ki tanan ice cream sha ki snong ki thau pa per ha ki jela po gari teng ga jingle jing bon company syakri sorkar kapan ko ing jing trikam bat ki jing yai be yai renti ka pisa pilain kembala mang ya ki Away niki officer sorkar usahar Ali Sikdar ubadai block development officer BDO ka Masya ka bahap hapo ka Dudnoy LAC juga Golpara district ka Jala Assam ula syak kemno ha ka kenhun vigilant and anti corruption halor ka jingkeno baula simpisa na kontraktor ubala ujor persya iknik kam ka baula le ka jingkem kadai ha kapor ka bau video ula simsan hajar tingka na ka laipo hajar tingka ka baula dawa kum ka bainong ban menjur ne pelai ya ki bil ki padang sa teng nau profala nat ki kubor ki itu susu bayau video on ra syak office juga vigilant and anti corruption branch hagwati na kabentaban penlong ka jing tokit ka babanya ba lengba ka Twitter ka tanat vigilant ka balatho today DIRVAC Assam lalap bau sahar Ali Sikdar block development officer in charge Kamasya development block district Golpara baula simpisa na unong ujor ban penlai yaki bil hapo ka office walabun ki officer sorkar berkinong tray ki plasya kem haka state vigilant and anti corruption hari dangdon baik ki officer ki bedang le ya kam bamsap nalor ka tulop ka pekila juyo kum ka bainong tray jongki manla ubenai